pon rangke mai long nangache tong dun rangke abang ko gitu anak han mili tumai hin pen ningat long pen curupa jirlo la pen kardong pa jirlo anpar tami labang so birta nangkalang dun kar biang long acing honarat gitu anak san sutan ya itu main pen curupa jirlo lasi pini jasa met pet rangke amai kepa akhir tialang de la hello kar biang long arap dia tachini do bosi ka chik lo ke damtang mithai ke thomarni bipartite talks matangte kar biang long autonomous council lapente pijar vijar kita kate song konlina songja potum te tong chom akaching kielong nikre phong bong council atum eviction mate ka thale asayang deng bang ikyang pon ko akate chak dolo boy hichita nikre phochok dera phita me pini anian tame ka thale asayang deng bangke itum meg ini kana bangke teglong le deblo matangte tuliram long ha ameke thomduma ko tharam deblo tali to meg ini kana bangke la bangso aka thale bangke lake teglong le deblo lasi pini ke ning kang samse kacepat lang lam bet kali pini bangke akhe pisi ningje po labang so bijar bijar kuthak kachingki kachesong suri hinira ingkora tiening kan penlo non ingkora trop achitim nangkelilo boy hichita council tum apong kachechak pen ke dera pot pini bangke kachesong kejalina songja to hin pen si pulo talks ke lage fail talks fail pusi buderlo kachingki ke lage pake joylo chingki pake joy man derlo hang nat alia bederlo radera pan chong thui detlo pusi rangke amai pen pini pangdatlo la pen non e pranga bangke la puson chingki pake joy bangke itu mehen pen ke koi krelo useless talks abang ke rejected lo ini la bangso amai pen sila ke pangdatlo non kenangi bangke chingki pake joy kenangelo katharle asayang bengle nang peklang nun pusi pini na bangso achapai pen rada phanda pachinilo la pen council ke jalin CM ke hai tuliram rong hang pen ke chenglok MSC ke to anaphan la pen MLA ke to anaphan sita me pini na bangso achapai pen si pachinilo la pen anpar sita me Karbiang Long Autonomous Council ke jalin CM tuliram rong hang kedamtang ni phai ke thobarni la bose ka chiklo kaching vaya mailong bipartite talks along la songja tum aphan alangli asike thepen kan check la puson ke lang plot alangli RD ki la puson alangli a hot ke chipek lang hot pini la bang so chapai pen tum ning duk chipak lang lo la pen tum na so bange khinde lo la pen hijim lo akhirang si mai ka chari pon hala bang so mai long sam jin nangi apen kaching ki che thana bang ke angdeng le pamene ni poke alang li long sa pudolo tabe CM a hot la puson lo la dak pulam tali la so phang la kaching wa phong lo tebul ke teng komane phan kang check komane phan ke lang plot la puson bang ke ang thek long piglo la pen ke damta ni ku rong phasang ho phan sitame dak rong ni hang kati sama klam long sta melang li ari munjong benjong ker la kuson a opta chepek lang no hot bidun ker kira ho sona chepak lang jo hala so bang li to mahin pen ke khinde no la pen hijim no la pen ke thomani alang la kuson a hot kachepek lang bang la ke alang li hin pen ke claim ji an aning hang heter posila kuson a hot nang bar hot ji pen nang hot alang li no answer a bede pon muni la tum ke thak dun ji a thaya be lo pulo tang te hala aning ki thinang cheng ro di hala lo ahok pera od bang claim ing tungte eviction bang claim tungte kopia posi pi ni tuma solam piklang rong lo lotang te hala so ni kopia posi piklang te lo lotang te a thebang la hello kaching ki bang le tum bang apang kon long tung lang po kaching che ka che bong bang le kaprek lo ni tum che chak de po sita hala eviction bang le chun lo lotang te jog lo po sim tum hin pe bang ke ning che be khat lo boy pizita yo ni great pojok et anta non bang ke eviction ke claim ji ang hek bang thang na ta de no posi pi ke ni nan ko la pen do thulang
Kunat nat si sorkar along nelong ang tan pen ke bang kuna mana ke ceki betum kunat nat adim si alang litum aronde pen kacerai dat ma illegal encroachers kunat nat si ke do mahara daga din talang litum lang pan hekam po target tampo mate sarve dampo ko lang litum tam chak sipi do itu mahin pen ta ke dam tang tripartite Assam government council pen kace song tum chetong chong ka chingki uta long great rock si dan itu mahin pen a list bang filo hara sotin mo ka sarve dam di Sarvi kupie polo dami de pulo arjulo ki po bangke la dak puro kondak dokong election dokong fon dokong pura alam silpik lagi. Sita Chini ini tum Karbiang long autonomous council tum punar ne national highway atawara long kupini compensation pinya atangka dujit mutan de harata ka bangke SK Mondon officer pilpia secretary tum ki darja por ke tu amuni tatu. Sita aron re tum pan ka tharli nangi bolam nang lilu putang te alang itu aporobi. Pen amuni nabe. Ipor lo akhirnya dake tangkalong na dei ke. Dake he ka carai ko malam pinake. He ka carai ko ngani hang he. Anam nangi tangka nangi na am silang itu kikian sia ning hang. Eviction akan itum tuning rilo lo tangte nang thakji bangke ni tumari denge force away, police force dorte. Sita dharna dolo notang der dake suri police force ta kirai hina sikuk try pemadanan ke leji phana bangke armu do lakan aport itu sita eviction ki claim ji pan ka tharli ji phana bangke police force bang dorbe pulo tangte amut pia bangke eviction ki claim ji phana bangke ani khangki dola bangke ni to mekin kan bangke chichar bang Umar ne bangke ther je pan pungtang te police army bangke SP DC bangke ni reading situ mane bangke ther je pan pungtang te sita eviction ala nang le lo pungtang te police bangke ni reading abe CM tulah rohang ke hai apu be siklim amu be siklim la solam mai tum chanchu me lam to ko bangke